computer ka lei thara ka budget tai deuh hle ka wangin pound zali man hu vel India poisa chuan cheng sing li vel aniang a CPU chau monitor le peripherals tel lovin rem khom ka tuma heng te hi kapat thlan te an ni a ka computer rem khom hi game khelnan le desktop publishing ti nan ani deuh bera 1440p monitor leitur ka hmu awangin 2K gaming ka aim dewa ka part thlan te hi ka thlang fu em ti le nang ni ta ula eng part nge in belang le eng tin nge in thak dang lamang ti kha comment lama min ti pui don dia cabinet PCK satan hian Ions K16 Black Mid Tower ATX ka thlanga ka thlanna chan tak chuan ka ti wang chu tu ran Mid Tower side panel clear a chuan atlomber ka hmu fu ania UK pound somni pali ania India website a hian leitur ka hmu mai lova import chuan pound somni pali chu cheng sang ni zali India poisa chumi ai chuna to ka ring aron thon na man nen a case hi atlom em wang aniang chesis faning ma aron chom lowa a side panel hi tempered glass lang ania ati to mel pian thung a fan hi chu nakina temperature asan dana zirin label tura kadari a front panel a hian power reset headphones le microphone jack pakha USB 2 port pahni le USB 3 port pakha ta omsa a achung lama hian radiator fan emo chassis fan vuana pahni a oma a hnung lama standard IO omna tur back fan le PCI card chuana tur pasari a om achunga hian front panel cable sang le USB 2 le USB 3 motherboard pin connectors le a screw chomte an ronda side panel le lama hian cable management na tur space om nola akwa neu atama wangin fel fai dewa manage thei ka base a PSU dana tur bottom air vent po filter mesh omani hi ka graphics card than hi XFX Radeon RX 580 GTS 8GB version ania ka thlanna chan chu aman tlukpui card dang Nvidia emo AMD a performance in thaudan te ka en nuin aman le performance a chuan a tha ka tibera UK pound zani noilama chuan a chip manufacturer dang Intinan MSI Sapphire Asus tivel ain XFX atloma a cooling performance nen ainang deu reng thowa hi a tha ka ti deu berani hemi GPU hi India to zok ve tlat me sing ni kai deu thup me XFX brand tak phe hi chu India website a ka hmu mei lowa aniam zok RX 570 hi sing khat sanga vel ni tlang pui Mizoram le India ngai om du khop mai second hand tlom te leitur an tam thin te reng nen a bom chung om anen chinela a model hi 2017 dai to khania mase Radeon ho card chat ve deu na hi chu inua hian chat te lamoti mai tur a driver te an pecha le a game atira a bagi deu lek po hi an patch chat hi chuan a performance hi 30% 40% di don't ten a thadei thin ni bom chunga hian bom te pakhat phek zit se thoma bom in a bom ni deu ber chu ngen da o chunga hian on no 8 pin adapter vel ni om takani ni don hi nakina chiang chuan hei hi guide overclock na vel ni om ni frequency ti ten jek noi me
warranty card ania stop ni deuh top mai ni just stop driver this include lo ti ni kha download chop ngai oh hei hi a card taka chu ni ta anti-static bag fan pahnih lian thatel tol ania anunga hian display port pahnih le HDMI 2 pakhat le DVI-D ania backplate pawh hi na ang reng khop mai heat pipes chupa 8-pin connector 8-pin ani hi 8-pin connector pakhat chakop mai man lai card ho tluk khachuam lo ni hi heng ma dang ron chom lo bom hian mana te ka chon webcam ti ta game te ka ting chom do thin kha ni RAM atan hian Corsair 8GB DDR4 pahnih 16GB dual channel turin kalea 16GB kit anga lei hian atlom zoka mase shipping lama problem ka nei awangin 8GB stick pahnih lei angai zoka UK pound hian 30 man vel ve ania apahnih hian 60 vel ka inseng India website sang ka enkual hian 2666 MHz tuna ka man ang hi ka mumai lawa 300 MHz zok hi sangthum zanga vel borin oma UK la India price chuan an mel viau rama hi chuan 2666 MHz ka thlan na chan hi chu ka motherboard leya hian a frequency sang ber support ani wangani processor turatan hian Core i3 9 Gen 9100F ka thlanna chan chu budget friendly ba ka graphic card man tur nen hian ain bottleneck lo tok vel viawin ka sia 4 core 4 threads che ania tinge Ryzen thanjok lo atluk pui temin ti mai thea mase discount in 61 UK pound in ka mufu hlau mea a Ryzen pui Ryzen 5 2600 6 core 12 threads in kamanduna hian achak zok chang ane thin tlata aman chan velek ani boxia power consumption na lo tlem bok nen atha khati zok rio India ka enkual hian cheng sangruk zariat vel borin ani thlang puin ka sia he processor layer riat ngai poi model chu 9 Gen F series ho i3 9100 i5 9400 le 9500 te hi integrated graphics chom lowa Intel UHD 630 mi khami ang kha achipa hena tel lawa graphic card man ngai thung display peloni atlom deu chante po hi ani ma na a frequency hi chun ron be sang khop me Intel Boost 2.0 man hian 4.2 to 4.4 GHz vel dea frequency te hi kai ni Windows installation atan Samsung 970 Evo NVMe M.2 man katuma hi 250GB version dia kalei hunlai hian cheng sangruk sangsari velin omin kasia India mase mi tak ju second hand kam fu a cheng sang ni velin motherboard hi kadu ain ka be ho deu ma mase mm chu ni shan lo MSI B365 Pro VH Micro ATX kalea 1151 socket B365 chipset hian 8 Gen le 9 Gen Intel processor ho support mase True NM Kaby Lake family kha lani pha athar 14nm Coffee Lake Note khachu ani lo UK pounds somnga pangamanchi ania India to zokang India website velke na hian sangruk man sangsari man ti velani tlang pui atlom boka basic khop me RAM slot po pani chia oma chuan a maximum frequency support hi 2666 ania PCI Express pakhat graphic card vo na tura oma Crossfire emo SLI thailo
Mase hemi board hi that ve deuh ne chu Turbo M.2 PCIe Gen 3 X4 slot oma ka Samsung NVMe SSD mantum nen hian in bilpian ka power supply mantur hi EVGA siam 500 watt ania 80 plus white certified chia anina in a price range hian a efficiency an fakle hard disk le PCI card tang tam wabel katum lem lo ba kha ka graphic card tan hian 500 watt atoka heiwang hian he card thikale a box chunga hian a kil na screw le cable back chom anei lem lo SATA power connector paruk 24-pin ATX 4-pin Molex pathum 8-pin CPU EPS pakhat le PCI Express chom na tur pakhat aron chom Remcom zo anu hian thattakin a put thei ngala cable management ti a har salem lawa a cabinet hian a zira wangin video le a performance le a mandan vel tina ronti ka tumanga in mantak le milo en sakvele don nia